DJ Hubz, the only one. Murabize muhora mureklama ngo semba mpari ryari ngubwo none hari nizere ko muryoherwa cyane na mix ndi kubagezaho yemeze neza kabisa meze fresh nizere ko namaho muri mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba burengerazuba mujyi wa Kigali ari hanze ya Afrika abari muri Afrika Europe Australia USA igabane yose igize isi nizere ko muryohewe na show kabisa turi kubaha muri gukurikira uwezoradio.com mwadusanga kuri social media zacu mwatwandikira aho kuri chat box mwashobora kutwandikira kuri uwezoradio.com kuri Instagram Twitter Facebook no kuri TikTok nizere ko muryohewe cyane na mix ndi kubaha ikiganiro ni The Big Friday Live muryoherwe n'ibindi biganiro bya uwezoradio.com uko mubizi it's ability connection ukamwanza kuri social media zanjye mwanditsemo Hubz izere aho ni kuri Twitter no kuri Instagram ni izere Hubz akaba ari DJ Hubz ushobora kuhansanga no kuri nimero yanjye ya WhatsApp +250 785879899 mukamwansanga rero mukamurikira kuri social media zose ubundi mukanyandikira ubundi mukampa gig nkaza kubacurangira mu ma event atandukanye anniversaire ubukwe ya ubundi mukaryoherwa cyane ni Umudeejay wanyu DJ Hubz the only one ndashaka mwese mubyine everyone move yeah Kutabona, keep it locked on #1 radio station. It's online radio station. So it's called The Big Friday Live, the best show in town, in Kigali, in Rwanda. So ibagezaho indirimbo z'umuziki mwiza cyane. Window band, muri kumwe nanjye DJ Hubz, on the ones and twos. Umudeejay ufite ubumuga bwo kutabona, ariko akaba DJ neza cyane. DJ Hubz, baby. Always listen to UWEZO radio station.